halako zao. Karaha calme be ndraiky. Tovy mba masiatsiaka. Halako zao. Efa tsapatsapanao sahady hoe type beat ni zany miainga aketo am'zany hoe halako zao zany. Wada Yoongs efa ela zany agnirana ny type beat Wada Yoongs fa tsy am'le dombolo. Tsy am'le dombolo be Afro House. Wada Yoongs Afro House Type Beat ndraiky miainga aketo miaraka amin'ny Dada Khely The Producer. Aza miala lavitra anao fa après le générique présenteko aminao ilay projet. Générique Dada be, alefa lesy. Manoloana antsika ny projet Wada Yoongs Afro House Type Beat riavagna aby. Fa tsy ataontsika toy ny mahazatra, tsy mélodie ndraiky présententsika voalohany fa ny drum zay mampandihy mampanentagentagna tegna am'le hoe ponaniny sany ponaniny zany halako zao. Aza atao trop loatra ny alifagna sao de lasa yes ay. Leo atomboko amin'ity percussion mafinaritra ty. BPM io 128. Nampiako snare. Mbola nampiako snare hafa koa, igny zany snare somary agny agnatignatigny agny fa le snare tegna miboaka le tegna punchy ty araiky ty. Mbola misy snare hafa koa. Telo snare. Telo. Misy bongo. Mampiavaka kely anazy nasiako snare na trapy. Ao karazagna dobera regny ahositra kely ao de ao izy mitabatambatra amin'ny ery zalao magnamera karaha ty. Mialagna am'zay ny grosse caisse. Let's go. Ambiance manokagna iarahako aminareo. Anao koa mizaha ty vidéo ty mba manaova ambiance miaraka aminakahy. Ok, moramora anao Dada Khely sao de miva eo. Ok Dada Khely. Bon, regny ny drum rehetra alefantsika ndraiky izy. Yo bro, this is fire. Tegna fire. Fire mare. Fire no ino magnaraka mélodie. Tsy nankazatro za ta mélodie juste tany tsatsato karaha igny. De natomboko tam'ty lead ty. Ny mélodie principale de nampanarako basse zay man agnelan'zay nasako tomate sy tongolo sauce lead sauce nataoko agnarany
karaha ty. Fa ny raha tegna tsy ampoiziko ho hitako agnatina VST dia regny gitara, ino moa marakaso moa izy regny, le ampiasaigny amin'ny salegy regny, ty zany. Magnaraka zay zany nampiasa sérum. Tovy am'le basse mandalondalo kely igny, nampiasa brass hit koa za. Sompirantsika am'le perky tamin'ny voalohany. Za kony tsy tendy aby fa maregny le bounce za tonga de fa vatako mandeha ho azy, tsy commandiko io. Tanao irako aoka vatako. Zalahy. Tandresantsika manomboka amin'ny voalohany jusqu'amin'ny anao empaka. Let's go bro, tandresantsika le instru type beat Wada Yoongs. Fa izao raha manana projet d'enregistrement, zany hoe hagnano son, hagnano instrumental, mitongava amina ato amin'ny develop recording ambolokandrina. Rehefa tonga ty anao alaiko eo amin'ny tsenana ambolokandrina, ny numéro-ako 032 77 06 77 77. Za ndraiky tsy pindagna CR7. Ok guys, tandresantsika le beat.